Aikari a Mathare North hatire ngaja umuthi ni magagite magethe gwa kugura ndawa. Ni thutha wa nduka cia ndawa gicigo-ini kiu kuhingwo thutha wa aciramati gukunyirwa ati bodi ya kuramata wendia wa ndawa ni gutabania mungururio. Maabitha a kuma bodi-ini ino merutaniria mao mahana ta maguthaihiga. No Jacinta Mwende akorererwo ni mungururio uyu na thutha wa guthurimwo oneka ndakinyanirie ikiro cia kuruta wira ona nduka yake ndiri na marua ma bodi ino na hau ndawa ciake cia hofanirio. Mungururio ucio ningi ni werekeire kinyagia itura ria Githurai 44 kuria Lucy Mbogua ekorire hatikaini ya kuruta wira atakinyanirie ikiro. The premise is not registered and the person who is carrying out the practice is not registered with Pharmacy and Poison Board. Ona thengia wa gwitetera Lucy aikio ngono. Rugano ruma otaru hari Brenda Musili. Kuringana na uria urugamireire uthurimi wa ndawa gitaru-ini kia Nairobi, mihang'o eno iratanya kurehe urugiriru hari wendia wa ndawa. Mandawa ainanga shinda. Ile kitu tunasema muhimu sana ni kuwa mandawa iko kwa mikono mbaya. Si ati ni mandawa iko na shinda ambayo watu wanatumia. So tunachukuanga mandawa kulingana na kuwa ule mtu akona hiyo mandawa aje hitimu masomo ya pharmacy. So uwezi mwachia mandawa endelee kutibu watu. Afitha uyu ni ongereire kuga ati gicunje kia 80 hari igana kia nduka iria iri Nairobi ni gikinyanirie ikiro o thengia wa icigo imwe. Niyo iria Kariobangi, Southern North, Dandora, iria zingine labda Kangemi, Uthiru, Kawangware. Niguo kuruta wira wa kwendia ndawa, mwendia arabatarikana gukorwo akinyetie gikiro kia diploma ya pharmacy guthie na iguru na akorwo yandikithitie na bodi ino. Mihang'o eno ni tanyitwo guthie na mbere guothe bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kaguni.